अस्वस्थमा लौ राखिदियो अस्वस्थमा बलि भनेर राख्नु पर्छ व्यास भनेर राख्नु पर्छ अस्वस्थमा हनुमान भनेर राख्नु विभीषणलाई सम्झेर कृपाचार्य भनेर परशुराम भनेर परशुराम भनेर एउटा स्या परशुरामश्च मार्कण्डेय मार्कण्डेय अस्वस्थामा व्यास हनुमन्त विभीषण कृपा परशुरामश्च कृपा पर मार्कण्डेय तथास्तमा त्यहाँ पाँचजना देवता भनेर एउटा पुर्छ सम्पूर्ण तीर्थहरू भनेर एउटा पुर्छ सर्वे तीर्थेभ्यः सूर्यादि नवग्रह भनेर एउटा पुर्छ नवग्रह स्वस्ति न इंद्रो वृदा सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमि ब्राह्मणो शमुखमासीद्वा राजन्यः तदशद्वैश्यः पद्व्यागुं शूद्रो अजायतः वनस्पति सुगुतं भण्डाटिं मन्नोत्तमम् आग्रया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्णामः दीपगणेशाभ्यो नमः अष्टचिरञ्जीभ्यो नमः बत्ती विसर्गा हो यो सूर्यो अजायतः श्रोत्रायुषमुखादग्निरजायतः वितवती समर्थं मन्ये तमया दीपं ग्रहान्ति दशरूमाधिक फोटालु आम्हाला पण देखायचं तो मातीला देवता ओम नाभ्यासीरन्तरिक्षगुणिष्णोर्देव समप्रततः भव्यां भूमिर्दिशः माल्यार्पणं समर्पयामि भिखा देवा जन्मतन्नता जय सत्यलानी हाथ सप्ताशासन परिहय श्री सप्ता समिदा पिता देवा जदनन् अन्नाना अवदनं पूर्वं पशुं ओम अस्वस्थमा बलुर्व्यास हनुमत्त विभीषण कृपा परशुरामश्च मार्कण्डेय सुधाक्षमा हे अष्टचिरञ्जीव दीर्घायु सुस्वास्थ्य निरोगिता सबै होस् राम्रो होस् न त्यहाँ कलशमा राखेर मनोरथमदीयं सफला सर्वदातया निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं केशव अष्टचिरञ्जीवे नमो नमः कृपा परशुरामश्च मार्कण्डेय तथास्तमः स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य दीर्घायु
सधैँ जिन्दगी हँसिलोमा गरेर दिन्छ लामो समय अभिभात र प्रकृति पाइने भगवान हरि रक्षतु प्रातः श्री हरि रक्षतु दिवा श्री हरि रक्षतु सदा मन्त्र पढ्नु चन्दनं मन्त्रं पवित्रं पापनाशं आपदारे नित्यं आयुर्वाणं दिने दिने ओम मंगलम भगवान मंगलम शान्ति समृद्धि प्राप्त भइराखौँ। धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै आशीर्वाद सम्पूर्णलाई। मलाई फिक्रै अघि बन्द गर्नको लागि जानु अहिले मंगलम गर्न जय मंगलम ज्ञान ज्ञान अष्टमाय नमः बलिदाय नमः जयसाय नमः हनुमत विभीषणाय नमः कृपा कहाँ हातमा संस्कार यो नछोड्ने कति राम्रो कति राम्रो आशीर्वाद देऊ है, आशीर्वाद हो यो तरिका बहुत